Faka nomnyumbu sanomfoska. Hayi. Oye nithumela yena, okanye libizwe ngaye. Ngoba mina ndanceda ndingakhonza nakhonda ngoba xa nokhonza ndingafanele ngiqale ndazi uba uyena uYesu wayebulewe ngomvunyaka uthe le nto ezawubulawa ngoMatshi aphinda abulawa ngoAprili theni nje Easter abalwela kaBeshaphana bona abantwana bayo into nakakatamaninja ayonhlala amaninja ayonhlala ngahlaphi ibuya sebuya naye kaBeshaphana yena kuMatsha esayithatha ibuya nemini khupha amadonana esayithatha iqale paqaleni Roy Mahamudza abeka phansi uRoy esayithatha uKangala Neo esayithatha kaNeo esayithatha ibeka phansi kaBeshaphana yena kaNeo alento siqala phansi uyayonhlala kusinina inqanda sigodla godla ayithatha bona kabayonhlala bakhangala yena kaMthandazeli eyawuthona imbane nansi idibana nokucophoza mntanami ayithatha kaBeshaphana Tony ayonhlala Tony ayibamba kancuma ibeka phansi nabo bayeza kaBeshaphana ngoko ayizawuthona imbane hansi onyakashi wakhaba wayithatha wayikhuphela ngaphandle ibuya seyithwala ngabo bona kabantwana uthangena ngosiyabeka phansi ayilwela kaBeshaphana nakosiya ikusanele usanele ubona yena kaViera hansi ibhola kabayithathe ikuthoni uzathina umntana sePambridge uzayonhlala kusinina esayithatha ubona Sanele umntana seDavid John ayithatha yonhlala Sanele ubona Yoli umntana sePaula Park esayithatha bayiqala umntana seDavid John yena kaBeshaphana uDlongolo aqoqophoza mqophozi ikuthoni ayithatha bayiqala eMandela esigodini esikamabinzela le ndaba asithatha njona hlanganisa sayilempumpa atsakane nengxotheza sebelo sekufuphi ekhaya ayithatha bayibeka phansi abo bayeza ngoko Nkosi yami yandiphazamisa mna ke ndingubani nizalwa ngubani zikwesisifuba ayithatha onyaka shonkhomkhom ayibeka phansi ngxotheza sebelo sethu kufuphi ekhaya ayuthona ngubani Beshaphana Dlongolo ayilwela Dlongolo ibuya sebuya namaninja uPatrick Vieira Masambeni iyeza kaBeshaphana koledaka ibuya naye asisigudla ayisatha nje kaBeshaphana nakalaphola ibuya sebuya na Roy Mahamud ayithatha yena kaRoy lobola kakusanele ikuyoli anyeke sayole akayifundanga kaBeshaphana vele yancinci njena asebenza kaBeshaphana uRoy esebeyithatha bayibeka phansi ibuya nangxotheza sabelo mini khupha amadonana ayeza manje mini khupha amadonana ayithatha Beshaphana Shoes and Company ngxotheza sabelo sethu kufuphi ekhaya ayeza kaBeshaphana ngoko abantwana ba-Real Tigers abantwana abanxiba ijezi elibomvu ibuya namaninja Vieira eyithatha kaBeshaphana ukhangala yena kaScooper ufuna Yoli Roy Mahamud ayiqala kuNeo ayonhlala Neo kolentaka yawuthona ingubane one pop uBeshaphana ibuya sebuya nabo bona kabantwana bayo ubana kakade Vieira ubona yena ikatele imnyama the Black Cat Tony bayeke Tony baqalele ayithatha Tony bona ikatele imnyama uzathi kaBeshaphana yena ikatele imnyama Tony bayeke Tony baqalele ayibeka phansi umntana sePambridge esebeyiqala kuzama ayithina umntana seMandela ayonhlala kuyentaka hansi abaseTyfondeni uyeza siya azakana kayithini kusinina ifuna Yoli abamfumana kusinina ayifika abayilwela kaBeshaphana yena kaNhlanhla ibuya sebuya naye onyaka chomgoggo mini khupha amadonana ayonhlala ayithatha kaBeshaphana uthola imbane ayenza ayihlanganisa abeka isandla magama nayingozi ahlala komsebenzi kaBeshaphana ngokubana kabantwana bayo
kamnandi kuyo yona ke leli crowd extension 2 itsha kamntwana asekhaya imnandi lento masidibanisa nje ilwimi nelwimi hayi into bana kusoloko ke inguye ke yena ke lomnikazi enkundla isitsha njena ke uke wamfaka yena ke uJoel Nkomo hanke naye ke uke wayiva nayo yena ke into nakakade yena ke the landlord of Israel injalo ke lapha ke sibonga ke lapha ke umhlekazi ke lapha ke asiphathela lapha ke i-commentary ilapha phansi khona ke lapha station 2 ground kuyo lapha ke East Soccer Tournament yakhumbula lapha umdlalo odlule lapha besiphathela ke lapha umzeke phaka kodwa manje uTenzo ithatha ke manje lapha intambo yena lapha umhlekazi ngilide lento sibaningi ke manje lapha ke kuyo lapha East Soccer Tournament ukhona ke lapha ke mangibheka sister boys awubathi mina ndi moment egijima lapha ke sister boys phakathi nenkundla uzongena lapha kancane akalapha ke alumindlebe nimuze lapha ke nimnika lapha ke lapha ke indlela emnalene ithatha ke lapha bafana ke manje lapha ke manager athatha banika chess number 13 uletha njalo manje Dr Malinga uletha sentence ekudla bazama ke manje lokhu lokugqekeza kodwa liphumela ngaphandle lapha ke ibhola injalo lapha ke bakwethu ihlala la manje lento ngizora ngenikhumbuza njalo siphethe lapha naye lapha uMr Anaconda angazi noma yamkhumbula bakwethu uyiqala ke manje lapha East Soccer Tournament esihlangana namhlanje bathatha manje bagijima bafana Real Tigers esakhe sokuqala bakhala lapha ke tilogqekeza kodwa manje yakhuza ke manje lento wathi siya ibhola lakhe manje liphumela ngaphandle Real Tigers esakhe sokuqala kokota piano ishushane bakhala lapha ke tilogqekeza ibona bafana Real Tigers amabhube sangampela wayinika abantu manje lithatha jersey number 14 uyathatha manje Promanado uyashintsha ke manje unika jersey number 11 bathatha manje athola ke manje lapha manager bathi kokwakhe ninja umkhulu wami ninja that's our spins izinja supisa shalom pastor shalom pastor washo batumisa nje batumihlombe awuhluphiza just number 10 yoli Iza yoli ngiyayiqonda ba uyoli nguwe ngiqalela uyoli nguyoli wapi eyibayenza uyoli wasithokoza sihlale phola phansi Changi boy yoli lento uyiqale nini ngoba kuyabonakala into ukuthi lento yakhelwe kuwe so iqale nje semini kuyoba alright ngoku udlala phi yoli subaleka yoli maniza let's be professional yoli yoli uthi uyiqale phi lento iyaphi uphi ngoku iqale phola phansi kuyoba noTuesday ngoku ngidlala eCape Town Gold Stars yes yoli kuyabonakala komfana ukuthi uprofessional inye ke mina into enzakucebisa yona yoli andizukukukhatha mntana sekhaya uyabona singadlala kudlalwa kodwa singadlali kumele sidlale isixhosa nokuyasiva mos ungumuntu kuyadlalwa kudlalwa kumele kodwa singadlali kudlalwa ungumXhosa ke wena sixhosa solikwa mina ngifuna nje uhlale uthi Anaconda yathi kum ngenzela ukuthi ikusasa lakho liqhakaze nje ngokwaliqhakazile ngoku manibambe ngazo zozibini uyi man of the match yole kulena yes hayi ke uyoli loyo man of the match sambisi manje khona ukuthi khona manje ngofasile kodwa isikole ubonile silibonile igoli elingenile silibonile